mun sang le ram sang atanga international news and politics Mizo trong nge lo ngai thathin tu zong te in za in kan channel atangin kan lo lom le cheu fu ratop naita a khovel siklesa hi danglam na sat hle mai India Meteorological Department IMD chuan September thatop lam hian fu ru tuita ka top to don ni in asoya kumsa ni le som ni le pani hian India ram hian apum pui anga soyin ru tuya dong tama June tha ero kha chuan kumdanga ru tuitlak zat adong talo ve thung September ni som pasari thleng khan state pariat Uttar Pradesh Bihar Jharkhand Delhi Punjab Tripura Mizoram le Manipur chuan ru tui du khop anla dong chialova India ram zau zok kanan thlir chuan kumdang ayan ru tui hi atlat thathokhat ni nalang June ni khata tanga September ni som pasari chung khan India rama ru tui millimeter zariat le somruk le panga point pali atla a kumdang ayan 7% in atamane India ram hian June thla tanga September thla thleng thali chung hian kum khata ru tuya don tur 70% zeta dong mana ru tuya tlem chuan kharif crops tenan tuara ngong tam takanei zui thina ni Rajasthan Punjab Haryana Chandigarh le Delhi lama khuwa ahul tanta a India mar thlang lama monsoon atop don ta ni nalang India Meteorological Department IMD Director General Mrityunjay Mohapatra chuan climate change anna satto ema wangin khochin soilok na weather forecast siam har sathu asoi IMD chief finasoidanin India rama ruwa tuitlak dan hi adanglam na sata a light rainfall anti tlema ruwa sur inzom ang chi kha atam talo view maya ruwa sur chuan atile vak tathina heavy rainfall ang chi hi ani deuh vek tamai IMD hian kumsang khat zakwale pakhata tanga India rama ruwa tuitlak dan digital record anei veka India ram hun tam taka van ruwa tui du khop atlatalova India ram po hi adanglam na sa tahle ti asoi kum sang khat zakwa somriat le pakwa tanga sang ni le som pariat thleng kum som thum liam ta chung khan Uttar Pradesh Bihar West Bengal Meghalaya le Nagaland te hian furu tui du khop atlalo ti July ni som ni le pasari khan parliament an soi hialani tin heng state panga te baka Arunachal Pradesh le Himachal Pradesh a po hian furu tuin kiam lama pan tabok kumsang khat zakwa som sari atang khan India chuan ni tina ru tuitlak dan record anei boka soito angin heavy rainfall atama light le moderate rainfall in kiam lama pan zel ti muani a omzia berchu ruwa sur lo chuan a sur lo tok mai thina a sur to ro chuan a sur na sa hle thin ti nani lo chik ve maula tun ma kha chuan ruwa sur noya po khan tho malama kan thok zel thova ruwa sur noya na thokha anuam view thina ni ma se climate change le global warming awangin ruwa sur to chuan kol phe anasa thina tre ka tla thin boka ruwa la chu atam thei le ngala khopui ri nen ruwa sur hi a hlo om thin ta hle ni Arabian Sea tanga cyclone in siam thin po hi apung sot le maya hei hian khochin soilok na hi na satakin ati boy thin IMD chief chuan dikzo ga khochin turan puan lok theinan radar tamzok neya weather station po mun tina hon bel le weather satellite thatak nei apoimo thu asoi India rama hian weather radar hi tundin muna som thum le pali movel chau kan neya Mase district khata om te po hi kan khochin hi ain anglo thei view maya radar som thum le pali ringot hi chuan India ram khochin han soi dik vek hi thil har satak anita chuwangin kum sang ni le som ni le panga a khi chuan IMD chuan radar som ruk le pasari nei man antuma state tin mai ba ka state khata po mun thum la ya da te angai to don ani hi
IMD chief chuan thi ruwa sur le kholuma wanga thi na lo om thin te po hi na satakin atlaniam ti soiboka hei hi weather forecast atanga hlo om lo thleng tur in hril lok na a om that wanga ni ati IMD chief chuan soizelin kum zaliam ta chung khan India rampum huap temperature san lam chu degree Celsius khatina punbel ni ina soiboka ahniam lampo 0.36 degree Celsius in atlaniamani atia awom zia chu kholum lai berhi tun malama kholum lai ai khan degree khatin akai sang tinani kum som dan zela 0.1 degree in India ram hi alum bel zela khovot le khodai hun ayin kholum hun hi apung zel bokani kha thuma kanan soini sela Iranian drone Russian force tenan man kha base ya phata em Iran drone ram sang technology atel ti riatania Ukrainian drone awangin Russian force te hi anche boya Iran chuan Russia chu shahed drone peveya indona mola an mang tangei maya andin hun Bihchian kan tum don nia The Wall Street Journal chuan Iranian drone chungchang hi report a siama Kharkiv region indona khan rin ayin Iran siam Shahid 136 drone 10 Ukraine force te an chai boy ve hle ni na report Iranian drone hi American British Israeli Chinese le Turkish siam drone te ang em hi chuan a that view hi chu tu manan bai sei lo rima amaro chu indona muala drone te na anti tur ni oma lang te hi chu ati thei ve zel maya aman la ya san mel lo boka a thapa ngai ve view chuan rin om Ukraine sipai te chuan Shahid 136 Kamakize suicide drone an kap thlatangei maya a thalak po mu tura oma Russia hian Ukraine invasion a Iranian drone hi amang nge ti finfia anita Iranian drone hi Shahid Aviation Industries Research Center te design ni in Asiam na hi chu Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation 10 an thoka drone chi rang an siama suicide drone thi chil bom thak na tura an siam hi alar ta view mai Shahid drone hi kilometer sang nia thlok theya mun hlataka target bainan a thatok view ani Shahid 129 Shahid 149 Shahid 181 le Shahid 191 te a om thua maya Russia hian eng model bernge adon ti ero kan revek talova Mojaher 6 le Shahid 136 hi chu adong nge ti ero achiang ani Iranian drone hi Yemen rebel Houthis ten an lo mang to a Emirati le Saudi rama an target te po chiang takin an lo kap to ani US allies te hian air defense system an mang tho na chungin Iranian drone hian target a fu ta tho mai Colonel Rodion Kulagin Ukrainian commander 92nd Mechanized Brigade ami chuan Ukrainian armor le artillery te bainan Russia in mang na sa ti asoya artillery systems pali armored fighting vehicle AFV pakhat 152mm self-propelled howitzers SPH patni 122mm SPH patni tho le BTR patni anti cheto ti Colonel Rodion Kulagin chuan a soi ni in The Wall Street Journal chuan report Russian force te chuan US siam M777 155mm hi Shahid drone in an bei masabera na thok thata hle mai ti an muwa an mang ta fo ani UK Defense Ministry po in Iranian drone chungchang report an siama Shahid 136 hi let le tolo tura mission target bei thina ni kilometer sang ni le zangala ya kal thei ti in an soya Russian force te chuan an mang tam tul don ani antibok Iranian drone Shahid hi US thiam na manga siam ani na layo omveya Reza Shah Pahlavi ro re lai US ne na in lai chin na tha an nei lai kum sang khat zakwa som sari bor chokhan US chuan Iran ram Isfahana aircraft manufacturing industry alodin puya drone siam na an engineer puipa berchu
Hamid Reza Sharifi Terani ni in Italy le Australia ramate drone technology chungchanga seminar nei na alo tel photo thina ni Iranian drone Shahid 129 hian Austrian design Rotax 914 engine amanga US Predator drone engine nen a in angrengani darkar khatchungin kilometer zale somruk athok mana darkar somni chuang van borua ka reng theibok tin United Nations expert te soidanin Iranian drone Yemen Gaza Iraq rama an pante khan China company Milhouse Siam Technology Company Limited in an siam DLE 111 engine an mga even expert te soidanin Chinese e-commerce site Alibaba chuan DLE 111 drone engine hi US dollar zanga in halani chu mai ba ka Iranian drone a te hian South Korea siam technology chikhat servo motor mu ani thu even report chuan atar lang bok tin Sweden po in drone technology engemo hi chu Iran alo rol ruk ngei ni in an soile zel boka heng zong hi adikani chuan Iranian drone te hi an chia in an lak manglovang hanti ringut mai chi ni lo ti hi thil chiang tak turani United States in Alaudin industry atanga an siam ani vetlat maya tong pongai nep chi chu ni big mia lovang khati zong kha tun tumata na international news le politics abikin ral thuam lam chanchin kanan soi thei chu ania ngai khatu zong te in chunga kan lo me